tu ni 2nd August 2026 ni ko in Koki worship service happy village hobungin and thalop ni ko kamangowen hichini hin leng thei tam peta chule changmai tam peta hobumiten ahin to formoven hichi hi Salman kichai ting le mi pijo sen tingai luta a kene form de he to hi nu te hon changmai to leng thei avalowa pathinin pathei bu naw hon su ga lo su ga tu na hi pathin thangwa puma ama hi nga hung ki kat do a ama ko ma kat do hi jo ten le ho bu mi ten ki ngai luta a kane pom de hi nu te ho hai nó còn tung vô khát về bas van mà còn tung vô sapas tu ni amo ho kon thona jala an tha lo pi ta hung ke mang thei de hi hallelujah